братья, сестры, друзья, гости, слава Богу. Brüder, Schwestern, Freunde und Gäste, Ehre sei dem Herrn. Слава Богу за то, что мы имеем утешителя, Ehre sei Gott, dass wir den Tröster haben, то, что мы имеем ходатая, заступника. dass wir einen Beistand und einen Fürsprecher haben. Брат Рома уже об этом говорил, Bruder Roman hat uns davon schon gesagt. что Иисус Христос, Он не оставил учеников своих одних, Jesus Christus hat seine Jünger nicht allein gelassen, но Он послал другого утешителя, sondern er sandte einen anderen Beistand, который нас наставит и научит на всякую истину. der erinnern wird und zur Wahrheit führen wird. А вчера проповедовали братья с этого места. Gestern haben die Brüder von dieser Stelle gepredigt. А сегодня мы тоже проповедуем об этом. Heute predigen wir auch davon. И я думаю, что такая вот обширная тема, говоря о Пятидесятнице, Und ich denke, dieses Thema ist so gewaltig, wenn wir über Pfingsten reden, что мы не сможем все это объяснить, обширно все вместить. wir können es nicht so umfangreich erklären, Потому что это большая тема о Божьей благодати, о Божьих действиях, weil dieses Thema so gewaltig ist von Gottes Wirken und Gottes Gnade, о любви Божьей, о дарах духовных, о служениях. von der Liebe Gottes, von den Geistesgaben und vom Dienst. И поэтому я буду говорить, значит, только возьму одну такую тему, одну из таких больших тем. Und daher werde ich auch nur von diesen großen Themen nur ein Thema mir И я rausnehmen. назвал ее молитва духом или молитвы на иных языках. Und ich habe es genannt, das Gebet im Geist oder das Gebet in Zungenrede. Если мы обращаемся к Слову Божьему, мы находим Деяния 2:4, Wenn wir die Schrift nehmen, dann sehen wir in Apostelgeschichte 2,4, что исполнение Святым Духом, крещение Святым Духом, оно сопровождалось знамениями. die Erfüllung des Heiligen Geistes und die Taufe des Heiligen Geistes wurde mit einem Zeichen bestätigt. Да, и мы читаем в 4 стихе, что когда апостолы исполнились Святого Духа, они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Und wir sehen in Vers 4, als die Jünger erfüllt wurden mit Heiligen Geist, fingen sie an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Друзья мои, есть люди, которые говорят, что это было тогда, это можно было только тогда в Иерусалиме для тех людей, которые пришли на поклонение в этот город. Freunde, es gibt Menschen, die sagen, das war nur damals für die Menschen, die in Jerusalem waren, die hingekommen waren, um in der Stadt anzubeten. Друзья мои, но если мы читаем Слово Божие дальше, Деяния апостолов, Wenn wir aber das Wort Gottes weiterlesen, auch Apostelgeschichte, мы находим, что происходит в другом городе совсем. wir sehen, was in einer ganz anderen Stadt passiert. Это в Кесарии, когда Бог крестил Духом Святым Das дом ist Корнилия. Das ist in Caesarea, als Gott Cornelius mit Heiligem Geist getauft hat. Это была его семья и все те, кто был туда приглашен. Das war seine Familie und all die, die dorthin eingeladen waren. Деяния 10 глава 46 стих. Apostelgeschichte 10, 46. Vers. Когда, значит, Дух Святой сошел на язычников, явился, Als der Heilige Geist auf die Heiden niedergekommen ist, то 46 стих говорит: «Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога». da spricht das Wort Gottes, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hoch preisen. Друзья мои, мы читаем еще одно место, совершенно другая страна, Wir lesen jetzt eine ganz andere Stelle, ein ganz anderes Land, совершенно другой город. eine ganz andere Stadt. Апостол Павел приходит в Ефес, Apostel Paulus kommt nach Ephesus и там происходит то же самое. und dort passiert genau dasselbe. Эти люди были крещены, имели только Иоанново крещение. Diese Menschen hatten nur die Taufe des Johannes gehabt. И когда Павел за них помолился, мы читаем Деяния 19 глава 6 стих, Und als Paulus gebetet hat, wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 19, то и они стали говорить иными языками и пророчествовать. dann haben auch diese angefangen, in Zungen zu sprechen und zu weissagen. Друзья мои, и мы сегодня знаем, и мы верим в это, у нас есть опыт, Freunde, und wir wissen es und wir haben die Erfahrung gemacht, что и сегодня Бог крестит Духом Святым так же, как и во времена апостолов. dass auch heute Gott mit Heiligem Geist tauft, wie auch zu der Zeit der Apostel. Есть люди у нас в стране, в других странах нашей земли, Es gibt Menschen auch in anderen Ländern auf dieser Erde, где есть церкви, крещенные Святым Духом. wo es Gemeinden gibt, wo die Menschen mit Heiligem Geist getauft sind. Многие из нас крещены Святым Духом. Viele von uns sind mit Heiligem Geist getauft. Друзья мои, и мы видим, что Библия говорит нам о том, что
Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Und wir sehen, dass die Bibel sagt, Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. И Он есть крестящий Духом Святым. Und er ist der mit Heiligem Geist tauft. И если Он тогда крестил Святым Духом, Und wenn er damals mit dem Heiligen Geist getauft hat, то неужели Он сегодня это не может сделать, друзья мои? kann er das dann heute nicht machen, Freunde? Он же вчера и сегодня и во веки тот же. Er ist doch gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Значит, и сегодня должно быть то же самое, что было и во времена апостолов. Auch heute muss genau dasselbe sein, was zu der Zeit der Apostel Об этом war. говорит нам Священное Писание, Darüber spricht uns die Heilige Schrift. история церкви. Die Geschichte der Gemeinde. Друзья мои, и сегодня мы с вами тоже этому свидетели. Und wir sind heute alle dessen Zeugen. И мы тоже это имеем. Und wir haben dieses auch. Слава нашему Господу. Preise unserem Мы тоже Herrn. это пережили. Wir haben es auch erlebt. Мы пережили и покаяние, Wir haben auch die Bekehrung erlebt. и мы пережили крещение Святым Духом. Und wir haben die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt. Хотя некоторые говорят, что это одно и то же переживание. Obwohl einige sagen, es ist dasselbe Ereignis. Да, бывает так, что когда Бог дает покаяние, и в это же время Бог крестит Духом Святым. Ja, es passiert auch manchmal so, dass Gott die Bekehrung und den Heiligen Geist im selben Gebet gibt. Это бывает так. Das passiert manchmal Но so. чаще бывает, что это два разных переживания. Doch noch häufiger passiert es, dass es zwei unterschiedliche Ereignisse sind. Бог, рождаясь свыше, дает покаяние, Gott gibt den Menschen Buße und zeugt ihn neu. да, и позже крестит Святым Духом. Und später tauft er ihn mit dem Heiligen Geist. Дает силу свыше для служения. Er gibt die Kraft von der Höhe für den Dienst. Дает силу свыше для свидетельства о Христе. Er gibt die Kraft von der Höhe für das Zeugnis über Christus. Друзья мои, я вспоминаю за одного брата, который пошел учиться в первую библейскую школу на Украине. Ich erinnere mich an einen Bruder, der als erster oder in die erste Bibelschule zum Lehren gegangen ist, Закончились времена атеизма. die Zeit des Atheismus zu beenden. И это была, первая библейская школа на Украине. Das war die erste Bibelschule in der Ukraine. И когда он пошел учиться, там оказались люди из других христианских конфессий. Und als er dorthin zum Lernen gegangen ist, dort waren auch Menschen von anderen Glaubensrichtungen. Да, и он оказался один, который был крещен Духом Святым, как мы это видим по Писанию. Und er war der Einzige, wie wir es in der Schrift sehen, getauft mit dem Heiligen Geist. И как это происходит у нас сегодня также. Und wie es auch heute unter uns passiert. И эти братья или, люди стали над ним смеяться. Und diese Brüder oder diese Menschen haben angefangen, ihn auszulachen. И говорят ему, как же так, ты молишься на ином языке, ты же его не понимаешь. Und sagen, wie kann es denn sein, du betest in einer Zungenrede und du verstehst gar nicht, was du sagst. Зачем тогда молиться, если ты не понимаешь, что толку от этого? Warum betest du, wenn du gar nicht verstehst, was du betest? Was für einen Sinn hat das? Он был один в этой школе, Er war alleine in dieser Schule. окрещенный Духом Святым со знамением иных языков. Der Getaufte mit dem Heiligen Geist, mit dem Zeichen der Zungenrede. И он говорит им, вы хорошо делаете, что вы назидаете один другого. Und er sagt, ihr tut gut, dass ihr einander erbaut. Вы проповедуете Слово Божие. Ihr predigt das Wort Gottes. Вы учите людей. Ihr lehrt die Menschen. И вы один другого назидаете. Und ihr erbaut einander. А как себя в молитве назидать? Aber wie erbaut ihr euch im Gebet? И они ему не могли на это ответить. Und sie konnten ihm keine Antwort Друзья мои, geben. мы читаем следующее место Писания, первое послание к Коринфянам, Freunde, wir lesen die nächste Schriftstelle, 1. Korintherbrief, 14 глава, Kapitel 14, 2 стих. Vers 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. 4 стих. Vers 4. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. Друзья мои, такой вопрос. Как мы можем говорить Богу? Freunde, solch eine Frage. Wie können wir zu Gott oder wie können wir Gott sagen? Только когда мы молимся Ему. Ответ такой, когда мы Ему молимся. Wann machen wir das dann, wenn wir beten? Мы говорим не людям это, мы говорим это Богу, то есть вертикально. Wir sagen es nicht zu Menschen, sondern wir sagen es zu Gott, also vertikal. Да, в этой главе есть также оговорение на иных языках народу, горизонтально. Und hier gibt es auch in dem gleichen Kapitel, wird darüber berichtet, über die Sprache zum Volk
in der Zungenrede, und zwar horizontal zu den Да, Menschen. говорится о даре говорения, о даре истолкования, что должно быть в церкви. Es ist gesagt über die Zungenrede und auch über die Auslegung der Zungenrede. Говорится о пророчествах. Es ist über die Weissagung gesagt. Это все к назиданию церкви. Das alles ist für die Erbauung der Gemeinde. Но как себя назидать? Aber wie erbauen wir uns? И мы читаем, что речь идет во 2 стихе и в 4 стихе именно о молитве к Богу. Und hier ist die Rede im 2. und 4. Vers über das Gebet zu Gott. Мы тоже говорим, но мы говорим не к людям, мы говорим к Богу, и мы таким образом назидаем себя. Wir reden aber nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, und in dieser Art und Weise erbauen wir uns selber. И еще одно место Писания в этой же главе, 28 стих. Noch eine Schriftstelle im Kapitel 14, Vers 28. Выше говорится о порядке, да, что если есть говорение, то должно быть истолкование быть. Oben drüber ist über die Ordnung gesagt, wenn es eine Weissagung gibt, dann muss auch eine Auslegung dieser Zungenrede А sein. если нет, значит, дар истолкования, то у того, у кого есть дар говорения, чтобы он молчал в церкви. Wenn es keiner ist, der diese Sprache auslegen kann, dann soll dieser, der weissagt, schweigen. Да, и 28 стих говорит: «А говори себе и Богу». Und Vers 28 sagt, er soll aber sich und Gott sprechen. Значит, я в это время могу молиться Богу. In dieser Zeit kann ich zu Gott beten. То есть речь идет о молитве к Богу. Die Rede ist hier über das Gebet zu Gott. Значит, я, когда молюсь на незнакомом языке, я молюсь духом, и я себя назидаю в это время. Wenn ich in einer anderen Sprache rede, dann erbaue ich mich davon. То есть назидается мой дух, Mein Geist wird erbaut, который тоже нуждается в этом. der auch darin Not hat. И назидание это есть, значит, устроение дома. Und die Erbauung ist ein Bau eines Hauses. И подобно строителю, который ложит кирпич за кирпичом, строя дом, Und so ähnlich wie ein Bauherr Stein für Stein legt, um das Haus zu erbauen, также и мы, когда мы молимся духом, мы назидаем свой духовный дом. So То есть строим свой духовный дом. so auch wir, wenn wir im Geist erbaut werden, dann bauen wir unser geistiges Haus. Мы его устрояем. Wir erbauen diesen. И Бог этого хочет, и Богу это угодно. Und Gott möchte es, und das ist auch Gott И wohlgefällig. поэтому есть еще другие места Писания, которые говорят о молитве духом. Und daher gibt es auch noch andere Schriftstellen, die über das Gebet im Geist berichten. Потому что в это время, когда мы молимся духом или мы молимся на иных языках, Weil in dieser Zeit, wenn wir im Geist oder in Zungensprache beten, Дух Святой дает нашему духу нужные слова dann gibt der Heilige Geist unserem Geist die richtigen Worte, для того, чтобы наш духовный дом устроялся. damit unser geistliches Haus erbaut wird. И вчера мы такое слово слышали из Римлянам с 8 главы. Und gestern haben wir eine Schriftstelle gehört über Römer Kapitel 8, Это 26 и 27 стихи, Vers 26 und Vers 27. где написано, что мы не знаем, о чем молиться и как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями Denn wir неизреченными. wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst gibt uns die unaussprechlichen И Seufzen. 27 стих говорит, что испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was des Geistes ist, denn tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. И это написано нам наставление, назидание, Das ist uns zur Erbauung чтобы мы таким geschrieben, образом устрояли дом духовный в нашем внутреннем damit wir человеке. in solch einer Art und Weise unser Haus in unserem inneren Menschen erbauen. Друзья мои, и значит, духовные дары для назидания церкви даны Богом, Freunde, die Geistesgaben sind zur Erbauung der Gemeinde von Gott gegeben. а молитва духом, она для нас, чтобы мы назидались в Und das этой молитве. Gebet im Geist ist für uns, damit wir in diesem Gebet erbaut werden. И я был на Украине, друзья мои, и обратил внимание однажды, Ich war einst in der Ukraine und habe meine Aufmerksamkeit gelegt. я об этом знал, но никогда так, может быть, глубже не думал. Ich habe darüber gewusst oder Bescheid gewusst, aber habe nie tief darüber Вы nachgedacht. знаете, я не привык прислушиваться к молитвам, когда молятся другие люди вокруг меня. Ich war es nicht gewöhnt, an die Gebete der anderen Menschen darauf zu achten. Но почему-то вот значит, в эти вот минуты я как-то решил это сделать. Doch aus irgendeinem Grund wollte ich in diesen Minuten dieses trotzdem tun. И вот, значит, Украина, город Кривой Рог. Ukraine, die Stadt Kryvyi Rih.
пастор церкви молится, значит, на иных языках. Der Pastor der Gemeinde betet in Sprachen. И я слышу среди этих языков немецкие слова. Und ich höre zwischen diesen Sprachen deutsche Worte. Иисус, ты Бог мой. Jesus, du bist mein Gott. Еду дальше уже позже, 500 километров проезжаю город Киев. Ich fahre dann weiter, 500 Kilometer und komme in die Stadt Kiew. Я тоже как бы, прислушался коротко. Dann habe ich mich auch kurz an die Zungenrede darauf gelauscht. В молитве одного брата. Ein Gebet eines Но я Bruders. этого никогда не делал раньше и позже не делал. Но вот как-то вот получилось так. Ich habe es davor und auch danach nicht mehr gemacht. Aber in diesem Moment ist es so gekommen. Я слышу среди иных языков опять немецкие слова. Und ich höre zwischen diesen Sprachen wieder deutsche Worte, Чтобы этот человек был внимательным. damit dieser Mensch aufmerksam ist. Конечно, я коротко только прислушался, потом я стал дальше молиться сам. Natürlich, ich habe nur ganz kurz zugehört und dann habe ich weiter selber gebetet. Еду дальше, уже позже, 30 километров дальше. Ich fahre dann wieder weiter, 30 Kilometer weiter. Уже город Буча, это под Киевом. Die Stadt Bucha ist auch neben Kiew. И опять-таки решил прислушаться. Und erneut habe ich mich entschlossen zuzuhören. Слышу иные языки и немецкие слова. Ich höre die Zungensprache und wieder deutsche Worte. О небесный Отец. O himmlischer Vater. Конечно, когда я об этом сказал этим братьям, потом уже позже, после молитвы, Natürlich, als ich schon nach dem Gebet den Brüdern darüber gesagt habe, они сильно возрадовались. dann Они haben sie sich stark gefreut. даже ободрились. Sie wurden sogar ermuntert. Они говорят, мы об этом знали и понимали вот так вот, но вот никогда не было подтверждения. Sie haben gesagt, wir haben davon gewusst und haben es auch verstanden, aber es kam nie die Bestätigung. Друзья мои, и поэтому Слово Божье говорит нам прямо, конкретно и ясно, чтобы мы молились на иных языках, на незнакомом языке, молились Духом. Und daher sagt uns die Schrift ganz konkret und klar, dass wir im Geist in Sprachen beten sollen. Ефесянам написано, чтобы со всяким постоянством и молением о всех святых в 6 главе. In Epheser ist gesagt, in Kapitel 6, wir sollen in allem Eifer die Gebete tragen. И это мы имеем, и за это слава нашему Господу. Und wir haben es und preisen dafür unserem Herrn. В подтверждение этого я хотел бы еще прочитать в этой же главе, в 14 главе, 14 стих и 15 стих. Zur Bestätigung dessen möchte ich noch Kapitel 14, Vers 14, 15. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. А что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Wie soll es nun sein? Ich will im Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Здесь мы видим понятно и ясно, что есть две молитвы. Молитва духа, молитва умом, да? Wir sehen hier ganz klar, es gibt ein Gebet im Verstand und ein Gebet im Geist. И я вспоминаю еще один случай, тоже он был на Украине, это еще в другом городе совсем. Und erinnere mich noch an ein Ereignis, es war auch in der Ukraine, in einer ganz anderen Stadt. Значит, город Хмельник, Die Stadt Khmelnyk, это еще дальше, значит, в другом месте. das ist noch weiter in einem anderen Ort. И там один из братьев-служителей рассказал мне еще один такой случай, подобный. Und dort erzählte mir einer der Diener einen ähnlichen Fall. Но он не подобный, но он отличается от других, но он тоже входит в это русло, в этот случай. Er ist nicht ähnlich, sondern er geht in die gleiche Richtung. Он говорит, один из братьев находился в местах заключения свободы, Er sagt, einer der Brüder war in Gefangenschaft. или он был там за Слово Божие, которое нельзя было проповедовать, Entweder ist er dorthin gelangt, weil er das Wort Gottes gepredigt hat, was er nicht hätte tun во dürfen, времена атеизма, in der Zeit des Atheismus. или же он уверовал во время тюремного служения, которое проводили братья. Oder er ist gläubig geworden in der Zeit des Dienstes. Точно я не помню, Ich weiß nicht ganz genau, но, значит, он молился Богу, этот брат. aber dieser Bruder hat zu Gott gebetet. Он находился в этой камере, где находилось 2 человека. Er war in dieser Kammer, wo 2 Menschen noch da waren. Другой человек был кавказской или азиатской национальности. Der eine war von asiatischer Herkunft. И, в общем, этот человек, брат, молился на иных языках, молился духом, молился умом, как мы читаем в Писании. Und dieser Bruder hat in dieser Zelle gebetet im Geist und auch im Verstand. И когда он так однажды молился, тот человек
после молитвы ему говорит. Und als eins dieser Brüder gebetet hat, dann spricht der andere Mensch nach dem Gebet zu ihm. Я, говорит, ничего не понимаю. Er sagt, ich verstehe gar nichts. Ты когда молишься на русском языке, ты об одном говоришь, а когда на моем языке, совсем о другом говоришь. Du sprichst über das eine, wenn du aber in meiner Sprache betest, dann sprichst du über was ganz anderes. Ты когда говоришь на русском языке, ты говоришь, просишь Бога, чтобы Бог тебе дал свободу, ты хочешь домой поехать. Wenn du auf Russisch betest, dann betest du, Herr, gib mir Freiheit, dass ich nach Hause fahren kann. Но ты когда молишься на моем языке, ты говоришь совсем другое. Wenn du aber in meiner Sprache betest, dann betest du was ganz anderes. Ты просишь Бога, чтобы Бог тебя еще оставил в этом месте, Du betest Gott, dass Gott dich noch in dieser Zelle beibehält, что тебе нужно укрепиться, утвердиться духом, dass du noch gestärkt und fest im Geist werden musst. иначе ты не устоишь от тех искушений, которые тебя ожидают на свободе. Ansonsten wirst du diesen Versuchungen nicht standhalten, die dich in der Freiheit erwarten. Конечно, этот человек ничего не понял, тот азиат, Natürlich, der Asiate hat da nichts verstanden. но тот брат понял о том, что Богу угодно, чтобы он остался здесь еще. Dann hat aber der Bruder verstanden, Gott ist es wohlgefällig, dass er noch da bleibt. Друзья мои, исполняется Слово Божие. Freunde, das Wort Gottes wird erfüllt. Что, значит, 26 стих, это 8 глава Римлянам. Römer 8, Vers 26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzern. Друзья мои, мы видим, что Бог Духом Святым давал нужные слова в тот момент. Wir sehen, dass Gott die richtigen Worte gab in diesem Moment. Друзья мои, еще одно место Писания, которое говорит об успокоении. Noch eine Schriftstelle, die über die Ruhe sagt. Вы знаете, вот мы живем в наше время такое последнее. Wir leben in unserer letzten Zeit. Умножается беззаконие, грех очень сильно влияет. Die Ungerechtigkeit nimmt zu. Очень много увеличивается страдания людей на земле. Die Leiden nehmen zu. Der Menschen. Войны, все неспокойно в этом мире. Kriege, es ist Unruhe in dieser Welt. В которой мы живем, стрессы, Stresssituationen, недоразумения, подозрения бывают, и всего очень-очень много такого. Und viel Unverständnis füreinander und vieles Вы dergleichen. знаете, и молитва духом, Und das Gebet im Geist, молитва на иных языках. das Gebet in Zungenrede. А когда человек не знает, о чем еще Бога попросить, Wenn der Mensch nicht mehr weiß, für was soll ich denn Gott noch bitten? а в чем еще нуждаться перед Богом, Worin soll ich mich noch Not haben vor а Gott? когда он чувствует такое беспокойство о своей внутренности, Wenn in seinem Inneren sich eine Unruhe herrscht и ему хочется еще о чем-то Богу сказать, und er möchte noch irgendetwas zu Gott и он как sagen будто бы все Богу рассказал, und er denkt, er hat doch Gott schon alles gesagt, но еще чего такое главное не сказал, doch etwas Wichtiges hat er noch nicht gesagt. но еще такое вот, что-то такое важное не сказал. Er hat doch etwas, die Hauptsache noch nicht gesagt. И человек не знает, что он должен еще Богу сказать. Doch der Mensch weiß nicht, was dieses ist. Что Бог хотел бы от него еще услышать. Was möchte denn Gott von ihm noch hören? Друзья мои, тогда мы молимся Духом Святым, Dann, Freunde, beten wir im Heiligen и Geist. Бог дает нашему Духу, Святым Духом нужные слова. Und Gott gibt unserem Geist durch den Heiligen Geist die richtigen Worte. Очень давно Бог обращался к своему народу Vor langer Zeit hat Gott sich zu seinem Volk gewendet, во времена Ветхого Завета, in der Zeit des Alten Testaments. и Бог хотел дать им покой. Und Gott wollte ihnen Ruhe geben. Бог хотел дать им успокоение. Gott wollte ihnen Ruhe И schenken. мы читаем, значит, 28 глава Исаии, Wir lesen Jesaja Kapitel 28, 11-12 стих. Vers 11 und Vers 12. «Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу. So wird auch er zu diesem Volk durch schimmelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать». Er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden und das ist
die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Бог хотел дать успокоение им. Gott wollte ihnen die Ruhe geben. Это слово пророческое относится и в наше время. Dieses prophetische Wort ist auch in unsere Zeit И мы в это gerichtet. время живем, друзья мои, и как хорошо, что мы это имеем. Und wir leben in dieser Zeit und wie gut ist es, dass wir dieses Что мы haben. можем молиться на другом языке, лепечущими устами, на иных языках, на незнакомых языках, как мы это назовем и скажем. Wir können in anderen Sprachen, in anderen Reden dieses aussprechen. И в таких вот ситуациях сложных, тяжелых для нас, In solchen schwierigen Situationen unseres Lebens. это как стакан такой вот, холодной воды в жаркий день. Das ist wie ein Glas kaltes Wasser in einem heißen Tag. Как поток такого свежего воздуха, в котором мы нуждаемся, тоже в такой знойный день. Das ist wie ein Strom von Luft oder Sauerstoff in einer schwierigen Zeit. Друзья мои, и мы это имеем по милости нашего Господа. Freunde, und wir haben dieses nach der Barmherzigkeit unseres И Herrn. мы это имеем, друзья мои, по Его благодати. Und wir haben es nach seiner Gnade. И за это слава нашему Господу. Und dafür sei Ehre unserem Herrn. Друзья мои, мы не все можем выразить своими устами, своим умом, Wir können nicht alles mit unserem Verstand ausdrücken, потому что наш разум и ум, он ограничен. weil unser Verstand ist beschränkt und eingegrenzt. Но мы можем молиться не только умом, но и духом. Wir können aber nicht nur im Verstand beten, sondern auch noch im Geist. А перед нами молитва к Богу, благодарности Vor uns ist das Gebet der Dankbarkeit за то, что мы это имеем, друзья мои. dafür, dass wir dieses haben. И я читаю Слово Божие перед нашей молитвой. Ich lese Wort Gottes vor unserem Gebet. Послание Иуды, Judas, здесь всего лишь одна глава, da ist nur ein Kapitel, 20 и 21 стих. Vers 20 und Vers 21. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euer allerheiligsten Glauben und betet Heiligen Geist. «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Друзья мои, обратите внимание на стих номер 20. Lasst uns unsere Aufmerksamkeit auf den 20. Vers legen. «Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Другими словами, молясь Духом Святым, мы назидаем себя на святейшей вере нашей. Andersrum gesagt, wenn wir im Heiligen Geist beten, werden wir uns in unseren allerheiligsten Glauben erbauen. Братья и сестры, склоним наши колени пред Богом. Brüder und Schwestern, lasst uns niederknien vor Gott. Поблагодарим нашего Господа за это, Unseren Herrn dafür danken, за то, что Он дал нам. für das, was er uns gegeben hat. Аминь. Будем молиться. Amen.